čuvena glava. Da se sjećate ovo? Čekaj bre, idu klinac. Da se sjećate ovo? 10 bre ljudi, evo nas ponovo u Serbian Games BL. Danas ćemo da igramo Minecraft mini igre. Brate, Mineplex, brate. Brate, ovo nije moguće. Evo nas ljudi moji. Ja ne verujem, brate, gdje sam. Znate li vi koliko sam ja provodio vremena ovdje, brate? Pa, brate, ali znaš šta me sad nervira, brate? Što sam vjerovatno izgubio skill mnogo. Micro Battle, Paintball, to ima što ima. Ja sam najviše igrao, da se sjećate vi, brate, dobro, i ovo je bilo dosta zanimljivo. Ovo je ono kad nas juri zmaj i ruši sve i mi bežimo s jednog mjesta na drugo. Ali ja sam najviše igrao, brate, onu mini igru Run. To sam snimao baš puno i ono Survival Games, brate, mislim da sad ne bi mogao da ubijem jednog čoveka. The Bridges, brate, jao, ja se sjećate ovoga, brate. Ja i Đole smo ovo igrali, pa ja ne znam, zilijardu puta, brate. Evo ih ljudi. Servo, Dženan, veliki pozdrav za Dženana.